Košarkaška reprezentacija Srbije je završila učešće na Eurobasketu na način na koji je šokirao sve što je i normalno, jel? Ali ja lično sam im zahvalan do neba. Ne zato što sam pakostan pa kao nek smo ispali, brate, oni uzimaju milione, ja da navijam za njih. Ne ni zato što navijam za ove ili one, pa mislim da ovi drugi što ih je manje ili više ne trebaju da osvoje medalju, ne. Ni zato što smatram da rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije, treneri i stručni štab i ostali nisu dostojni medalje i nekih legendi koji igraju, ne. Postoji jedan potpuno drugačiji razlog za moju sreću u današnjem videu o kojem vam neće pričati niko. Nijedan podcast, nijedan portal, nijedna novinska agencija. Dobijat ćete generičke tekstove, ono koji su napisani pre nekoliko meseci, menjaju se samo brojevi, imena i neki scenariji, stvari koje su postale nebitne u vremenu u kojem živimo apsolutno i svaka analiza orijentisana prema košarci postaje bukvalno suvišna. Jer da, možemo da pričamo o atmosferi koja je u početku bila dobra, a onda naglo pala i nervozi igrača na samom početku, pa onda trenera za početak kasnije u toku prvenstva, na klupi i na konferencijama, koja nam je delovala slatko jer su svi borbeni i tako dalje i na plus 40. Možemo da pričamo i o patriotizmu koji kao naši sportisti nemaju za razliku od, hrvatskih sportista koji se uvek pominju u ovakvim situacijama, jer kao naša deca i naši sportisti se ne uče u tome, a njihovi se uče, pa naši ne mogu ni da osjećaju tu neku borbenost, neki haos, šta ti ja znam. Možemo da pričamo i o zalaganju na utakmicama koje je delovalo kao da se svima samo ide kući jer su premoreni i hoće da se odmore kao i svi ostali igrači na svetu što bi trebali, jel, posle napornih sezona. Možemo da pričamo i o formi igrača koja ne znamo da li je dobro tempirana tokom cijele sezone, kako su oni to završili svoju sezonu, kakvi su bili tokom sezone i tako dalje, da se to sve sada posloži, jel. Možemo da pričamo i o transferima igrača koji su milionski, koje su klubovi povlačili pod izgovorom povreda da ih sačuvaju, kako ovaj ili onaj neće da se cima jer je potpisao rekordni ugovor sa nekim timom iz Evrolige. Možemo, ali nema potrebe. Možemo da pričamo i o statistici, kako je skokova bilo malo, kako se otvoreni šutevi promašuju, kako su prenošenja lopte trajala predugo, a kreacija čekala poslednjih 6 sekundi da deluje i troši lopte, zavlačenjem u reketu ili pogrešnim pasovima u aut ili ruke protivnika. Možemo da pričamo i o stručnom štabu koji nije želeo ni da ide na ovo evropsko prvenstvo, ni da ostane uopšte u toj ulozi i odavno prestane da bude deo reprezentacije, ali je suptilnim signalima protiv svoje volje inicijalno ubeđen da ostane. Možemo da pričamo i o taktici i izmenama koje su dolazile u pogrešnim momentima, na pogrešne načine, da se frljamo sa nekim tu košarkaškim izrazima kako bismo delovali, kredibilnije i dali neku stručnu ocenu nekog jedinog poteza koji je odlučio sve. Možemo da pričamo o tome kako je možda Boriša Simanić bio pravo rešenje koji se i sam nudio, jel, da bude deo svega ovoga, ili možda Topić koji je trebao da dođe i pokida ovo i napravi neku smenu generacije, možda sa Koprivicom i Tristanom koji je već bio tu. Možemo na kraju krajeva da pričamo o sujeverju koje je kod nas Srba izuzetno prisutno, pa nam je sve krivo oko nas što ne možemo da objasnimo, osim onoga što je tu pred nosem i ne vidimo jer biramo da živimo kao robovi uverenja i još nekih drugih stvari. Možemo sve to, ali sve je to nepotrebno jer situacija u kojoj se nalazimo je sve osim normalna i priča o statistici, formi, zalaganju i sreći potpuno ide u drugi plan. Jer čak i da smo izabrali pogrešnog trenera, pogrešne igrače, pogrešnu taktiku, došli u pogrešnoj formi, da se nisu zalagali, da jednostavno nisu imali sreće, ovi ljudi su tamo uprkos dva ključna poraza ipak ostvarili jednu veliku pobedu. Ispadanje Srbije sa Eurobasketa je jedan od poslednjih eksera u kovčegu ove vlasti koje se na taj način nadala zauzetosti naroda, glupostima dok im se država raspada. Nadali su se slavlju posle pobede na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i dizanju morala ljudi kojima se pojačava osjećaj patriotizma nakon svake pobede dok im vlast sipa ulje na vatru svakodnevnim glupostima koje pričaju po televiziji. Nadali su se jeftinim političkim poenima i pokazivanja neke normalnosti i prosperiteta u kojem se država i mi kao narod nalazimo ako se osvoji to zlato uprkos haosa koji je stvarno prisutan. Nadali su se prijemima, intervjuima, da košarkaše izmuzu kao krave za poslednju šansu da još malo produže ovaj horor u kom živimo. Nažalost, košarkaši su im to oduzeli na jedini mogući način na koji su smeli. Jer kao što su batinaši tamo išli da biju ljude po tribinama i po ulicama, isto tako su išli da kontrolišu i ponašanje igrača. Niko ne priča o tome, niti će jer ovo je sport, jel? Kako da ga mešamo s politikom, pobogu? A svi se pitaju zašto nijedan igrač ne sme da izađe i da kaže ništa za proteste, bilo u fudbalu, bilo u košarci. Ima tu izuzetaka, ima naravno nekih
montaža po internetu koje su malo smešne, a niko ne priča o tome što kao što tamo ima batinaša na tribinama, tako ih ima i ovde na ulicama, a oni kao javne ličnosti su stalno pod lupom i ne samo direktno, nego njihove porodice, njihove nekretnine, njihova deca i poznanici, njihovi poslovi kojima se bave ili žele da ih započnu. I ne bi bilo prijema na balkonu, da se mase ne bi okupljale i ne bi ni jedan igrač ni tad na prijemu tih medalja i šta ti ja znam, smeo pred milionima ljudi da izgovore ništa što ne bi smeo. Samo bi bilo produbljivanje agonije i povod za skretanje pažnje sa onoga što je bitno. I bit će pobjeda i prvenstava i bit će medalje i radosti da nastavimo tradiciju našeg čuvenog loženja i pokazivanja kako smo mi košarkaška nacija. I bit će smene generacija i novih trenera koji će osvežiti priču. I dolazit će još najbolji ikada da igraju za Srbiju. Nije ovo poslednje kao što vas plaše. Jedino što nikada ne može da se vrati je šansa da se nešto promeni, ali stvarno promeni iz korena, a ne samo površno, da nam sportski radnici i sportisti više ne bi izgledali tužno, napeto i kao da su taoci života koji žive i posle kojima se bave. I zato od mene jedno veliko hvala svima koji su učestvovali na Evropskom prvenstvu, pa čak i ako ste izgubili samo zato što vas je bolelo uvo da igrate, jer vas čekaju timovi koji vas plaćaju milionskih sumama i ne mogu da priušte da ste povređeni ili premoreni na početku priprema, ipak ste pomogli nekom većem cilju, svesno ili ne, a to više ništa ne može da promeni. Živi bili, vidimo se na ulicama.